of the People Party ni ngau tho hangi ke politics kam nei tang man siang election. Oh bapli kini ki minister jungi ke politics kadai bet tang banile election. Wei belami ke sang putei ban pelong jilang oh lale politics. So snei bakim sing tu hana bangilen politics ya kani kaji ki lompong deng layak ki yau lompong deng namarban ya kan bas ngakamta ke MP lada kalong kumta ngan ong EP mlong syuk menta bangingin penyeng kandidat namar bau samla ban siudor nonglang ringkat baka kenun tu kila job ya ke sarkar hari ni bakani ke JP tedalong gupta tingi ni hapuen no fi kerteng bat scam namar umlong syuk nile umat ele no ban sudor along MP no mo kini ki jingalam ki jingkren bi ko ki patba bat ni krem shim kabu lani hijack kumbong utau sama nanglam nagaseng kongres baga base of the People Party ka hijack lani kalarong tu juborno ya kani ka buram ka baga GF ke Green Tech Foundation kadai benio AM ko ki fight ba kinangalam jaga base of the People Party kidani ke jingkit kli haba gini ki samra kilami ban syatran banta ban bentuk no itu projek lompong deng bandai ban kita ke sarkar kampatiau laiski sauski kini ki samra kila kemtrat ndan nang pek ndan nang kli kinangalam jaga base of the People Party Kim Hun kemensi ban pekai iki samla bikin syuyap kumtu dan iki bikin jenjar ngilek ban MNC miki ban ngilek lu ban pengat yaki nagano kacingma kawak ban petak ya kacingem ke jongki ban ngatip baladam dai bangami partai ke base of the People Party baladam dai amdai bangi bin banai ke jiki nganget kandan ke jingja ke sniu yang ini kisama hato kita kibaong baka voice of the People Party kale politics pihun balengut kisama kibala kucing motriang banung pedang ya ban keli jingkeli ya kita duit pati sensan pertai kibat kena ini hato pihun kemensim bala dikini langut kisama kibala mik syakmat ban len ya laga jong ke jingem ban raikut hadu baka sarkar kan weng rumpun ngeng kihon bagin syuyak no the voice of the People Party kamhon kami syakmat namar kata kadau ban yarok begini kisama ban pelat lagi nangani ke jingma kama akya ke jingem ke jongki to kipat ba oh don ruti kibaong ha oh pratli mau kimat jong ke BPP shanuja ke reception polisi oh so ngakwa benai kublai na do ka dono